Hello ndabasuje mwese bakunzi ba prediction of the day. Uno munsi ni ku itariki enye z'ukwa gatatu 2024 mbazaniye ipari y'uyu munsi. Rero ikiza mbazaniye amapari agera muri 5. Ikiza narebye kwirirwa mbaha ubukipe mujya mu bwicagagura mbona byabavuna, niko kuvuga ngo reka nze mbazanire uburyo nzambakorera ipari nkayibaha. Ikipe ya mbere bayita Elish na Alcolon aho twayihaye double chance Inter Milano gutsinda na Sheffield gutsinda Arsenal. Iyi ni ikipe ifite igikubo cyo hejuru kiri hejuru ya kabiri. So icyo nakubwira no makipe uze kuyafata uyashyiremo ukameze. Aya ni amapari nagiye nkwagiye atandukanye. Indi pari ya kabiri ni ikipe bita Jong PSV Eindhoven iri bukena Kambur, uraza gukora over rimwe n'ibice 5. Inter Milano na Genoa uraza gukora Inter gutsinda, Sheffield na Arsenal gutsinda, noneho Faremilisio n'indi bita Buzivio Porto urize gushyiraho 1/2 cyangwa 1.5 cyangwa over ya 1.5 ko haza kubonekamo ibitego biri mu mukino. Iyi ni pari kabiri. Reka nze gende no makipe ikiza cyayo rero ukunanye bona ano makipe araza gukina mu nijoro, ubwo shaka ibiceri kugira ngo uze kwita ubishyiraho. Indi kipe naguteguriye ni ikipe bita Elish na Alcolon. Iyi kipe nagushyiro Elish nk'aka bonus yuko Elish uze gushyira amafaranga iraza gutsinda, nk'ikipe nguhaye nze ku ruhande nguze kuyishyiraho kiza gutsinda. Ubwo ngo ushaka wagenda ugashyiraho nk'iryo 10 ukarikubira. Ikitonderwa iyi noneho hano ugiye kuzajya ubasha kuba wakorera amafaranga wibereye mu rugo. Igishoro cyawe cy'icumi bizarangira ugeze ku gishoro cy'amafaranga utatekereza. So indi pari nayo ni ikipe bita Apoel na gushyiraho Apoel kiza gutsinda, then Adana Demirspor uko waza kubonekamo over 1.5, Arenga na Al Nassr kiza kubonekamo double chance, na Leicester City under 21 iri bukena Leeds ubone uze kuba kwabonekamo icyo bita over ya 2.5. Over ya 2.5. Please making sure neza yuko ibintu nagwaye ariko wabikoze. Urebe video witonze kandi please wibuke kanda subscribe ukande share ku bantu bose babashe kuba batangira kubona izi video. Mwihangane kuba ndi kuzibaha zitinze, nanjye no kubera ikibazo cy'akazi, ariko ndagerageza bizagenda biza nyine tu. Okay, ikipe ya nyuma nabateguriye ni ikipe iryoshye, ndakeka bamwe yabasize ari nabo yasize, bayita Trat FC, ko iyi kipe ya kabiri iza gutsinda. Yes, ndakeka ibintu byaba ari uburyohe. Mukande subscribe, mukande share na comment. Thank you.